ka Pyrthei TV. Kimat dah kepas dang syua ki Khubor na Kylleng ke Jylla. Ka tanat social welfare kala penmi ya ke jing pentip bagi no ki ba apply ya ke sernot schedule tribe ba schedule caste ha ke Jylla Meghalaya. Kini banda yo syua ke tribe certificate na ka Khasi Hills Autonomous District Council. Uba polling do ubri menteri bakmi ya ke tanat social welfare chong ka sarkar Jylla. Ha ke jing kran bekela Pyrthei Khubor ha ka fulai trip Jymmang arajar pusau ule thu bahagis nam ladab om shimla pendong satya ya ke kendon wala ke tribe certificate ke dei ke duler ke belong an bal ai ke district council panang ni syakman ke dei kendon kan trikam no mardor ya ki ba apply bani yo ke sernot schedule tribe ba schedule caste. Usamla menang man kraw khar kongor usamla pulia jang St Anthony's Higher Secondary School Shillong beliau first 10 had result Higher Secondary School Living Certificate Art Stream belapin bena daga Meghalaya Board of School Education hakar pusau trip Jymmang arajar pusau belapin pau bagi samla puli khasi ki dinya khunbet ya ka Central University Entrance Test kana makin dupla bani tunjuk bor bat ki wepat ki samla puli na ki we ki jai penrio. Hak kejenakan bekela Pyrthei Khubor unu samla ulong bah uhi shimat kelong ke examen ke badan kam bat ka penskun mense bani tunjuk bor bat ki wepat ki samla puli ki na bar ke Jylla. Ki school nerilum garu hagane kinti kela pau bah ha top 20 jang result secondary school living certificate belapin benar dekat Meghalaya Board of School Education hakar pusau trip Jymmang arajar pusau. Anu Chetri naga Sherwood School Tura lolong bandingkong haka top 20 kat ba ka Alithia Imli ni St Margaret Higher Secondary School Shillong kelawan haka kedan ke baar bat congenial kharsa no naga Christian Academy Shillong haka kedan ke balai. Ki kena school biya khun yakni ke examen kilong baro san pusau hajar hispa lai pusau kat ba ki ba pass kilong lai po hajar arspa nyo but ka pass percentage kilong san pusan 0.4%. Ka Meghalaya Women's Alliance ke badai ka kinhun jagi kinthei ke bijutre jar-jar ya ke babun kimat ba pher kum ha ka bayarap ya kinthei bagi kena baban penduru ya ke jing penan kam ya ke plastik ndrei menta ka kinti kala phai khamat ban mi sha khamat ban le chamana ki school ban ai jing penshai ro ka jingma na ka penan kam ya utrok. Hakar pusau trip Jymmang arajar pusau kena kinhun kala jing penshai ki kena school jaga Mauprem Modern Higher Secondary School halo ke jingma dada ki kena kingat haka strip jong drop balai jingkren du Reverend David Jamir budai unong seng jaga Wisdom Center baru ba trustman wasayong mat ubri psychologist ka Mem Hans Shillong. Ubak polling do ubri menteri ke sarkar Jylla ubak kami ke tanat jengau kai Pyrthei ulai thu basyan ke sarkar Jylla kan sepin kendria no yakinong di madan na kendai lat syakadukan belashna dekat Meghalaya Urban Development Authority ni kemuda. Hak kejenakan bekela Pyrthei Khubor ubak polling do ulong bagi jingpen kendria yakinong di madan na kendai lat kendai betik tai yakinong di madan ki bedai hok kinong shong jong ke Jylla ndai om ki wepat ki bisupoi wer poi ham. Kini ke jing temu jangka sarkar kelong ban pen kelu ya ka khandai lat ke belong ke we ni ke jaka ke bagi nong jangka kai Pyrthei ke jurung jumi man la kasngi. Ka education cell jangka hitu belalam khamat do chairman usamla ya jan lang sotun hakar pusau trip Jymmang araja pusau kalit rung syaki school bagi college ban kerpa di board penyat bakin penrung syua ki khna pulit rai Jylla ki playo 100% chaneng hak result jangki. Kuwe ke jingja ke bakam pela ke belajar hak shnong nong kinri West Pyrthei Hills District hak bakat we tili ki masi ke la sya rong tu hagi runar hak mien arpulai trip Jymmang arajar pusau. Kini ki masi ki dei jongga kong manusia suciang berubah moina nang ba. Ka Khubor belayo na General Secretary jongke Hill Farmer Union uba Alphan Bird Karsentiu ulia thu bagi runar ke lawan hak por chiteng miet ban pli yakasem bat rong tu ya bero ki masi nakasem. Ka KHADC hakar pusau trip Jymmang arajar pusau kelasam dagi sernot nigi certificate bat identity card syaki pusau ngot kinong sumar dawai kin bat khasi bila itu yaki kat kum ka Khasi Hills Autonomous District Protection and Promotion of Khasi Traditional Medicine Act arajar khatway. Kalong ruk bas ngau tenat bantip ba ka sarkar pedeng ban ke district council kil ai ke jing itu ikinong sumar dawai khasi namar bahak ni ke Jylla Meghalaya kinong sumar dawai ken ban ki bon bha bat ke bedatip ru iki rukom sumar ban pinkot ikinong pang ke bedan yaki jing pang ba pher ha kamet ke chongki.
Hakwe ke jingja ke pensiir mensim nya ke imlang kasalang wi urang ba ublalai pesan senam kerta ya ublatip kerteng kumu amison muro ula syak penyap hak arfulai tri Jymmang ara car posau hakapor kembahnya bije janmit halaying sa lajong kemudian hakashnong tasor mau dekhar riboy district Erkum kejingtip belayuk lum layat hu bau nurang ba ula syak penyap dak besyak telik dak kenjatir bandep nadien rendang Urang ba shnong jong shnong tasor mau dekhar ba mukim ulayat hu bolayuk jingtip halo kani ke jingja hakapor hanyau shiteng bat marmar ula pentip syaki pulit jong kanong po police station ki belawan poi ban penkit no comment jong ni ubala khlat no chenong po civil hospital na kebenta benle ek postmortem Ka Executive Committee jangka KHADC hakar pusau trip Jymmang arajar pusau kelarai ban Syashu ikibriu bandang submit hakidukan kebidan hayodo. Ya kenikarai lashim hakajingalang bala mikmat dusim jangka hima melim u aina maniksim baki noyelam jangka nyotrap yodo association. Hakajingakan bakila Pyrthei Khubor UCM jangka council uba penyai sing sim ulayat hu ba kajingalang kelarai ru babarok kedukan kebidan hayodo kidiban khangno shipau beje manla kamit. Ulayat hu ru ba executive committee jangka council kelarai ban pa shipongut ki pulit enforcement ban yarap biki shipongut ki pulit jong UCM kahima melim ban pahara manla kamit kena ban yada na kajing syak kendang ba kajing syak prong kedukan kebidan hayodo. Mentapat tuanya kimi ki Khubor na Kylleng. Kaying bishar kala aibor ban tokit ubivaf kuma sa sausni halo kajing keno bu usho ek MP Raja Sabha jong seng Aam Aadmi Party Kaswati Maliwal hingsa jong menteri rang ba ke Delhi Arvind Kejriwal. Ubivaf kuma ude person secretary berparlok pajantam jong Kejriwal. Ubivaf kuma ula syakem haka kapratrik Jymmang. Kajing syit kesngi ha Assam klatam hadu hendriu ni hinyu degree Celsius na ke bajulang. Ka Regional Meteorological Center dan ha Guwahati kala pentip baki don lele ki jaka kumha Guwahati, Tezpur, Silchar, Dhubri ki baki jingshit kesngi kalong syaba palat pun. Ka jingshit Tezpur kala poi syedu ka live kendai point san degree Celsius, ha Guwahati live pra point r degree Celsius. Kini ketenat kala ajing ken ba baro syikata lada syit ke beneng ru ha Guwahati kan ampalat ya ka live pun 2 degree Celsius. Ki pulit lalap ba kajing syak berngan pen Pyrthei bom ha ki babon ba ki sekolah haluknau ha ka kat lai trip Jymmang ke datang gajing bakla jong ki kenaren. Ki pulit kilap ba ki kena ki bakla ha kapor ba ki lek kai game online ba ki kumpak bakla ka message pen Pyrthei bom syaki email ID jong kawai ke skol. Hendrai kata ka message ba ki pa lakum forward syaki babon ba ki skol. Ki pulit kilap ba ki message ki poi ki wei ki Jylla ru kedai namar ba ha ka jing lek kai game online ki kena ki lek kai lang bat ki para kena ki bana ki wei pat ki Jylla komna Maharashtra bat na shawaipan ki shipai kalit khenra ha ki than khaput ha Jammu and Kashmir hadi mikla yo jingtip ba ki don ki bru ki ba iphalla ki ba ya ha khaput jong ki India bat ka Pakistan ki shipai kalit khenra ha ki ba bon teli ki shnong ha Sambha district Kila penheru daki drone bat lalit rum man lagi thliu yeng breu. Ki pulit ke West Bengal la register kes arpusan ngot kinong tre jang keseng Trinamool Congress Hanan Digram hadin ke jing syak penyap jong kuwe na kinong yalam keseng BJP ka Ruti Bala Ari. Ka Ari kala syak penyap hak steps ni palai la register kes si kinong tre ka TMC de hadim la ujor jaha daga khun jong ka Ari persyaya ki. Kinong shnong jong ketika shnong kila yathu bagi taki beri ki bapau kerteng hak jahar kila pet kerat lot na shnong. Ka ying bishar West Bengal kala aibor ya katanat CID bahkan tokit kat arsni ya ujihad hawaldar ubala syak keno budon ketiban penyap ya MP ubana Bangladesh Muhammad Anwarul Azim. Hawaldar udai unang Bangladesh ula pla haki CID berasi pisaya balayalam na Mumbai ca Kolkata ban penyap yan MP ke Bangladesh. Mentapat tengahnya paj ki Khubor na Kylleng ke Pyrthei. Director jangka Federal Security Services jangka Russia Alexander Botnikov ulayat hu bagakin hun tokit kalap bagi Ukraine ke don ketilang hakajing syahyartma ha Krukos City Hall hanong ba Moscow. Ulang bawa lah kejung tokit kadangnya hindai lalaban pentikna ya kejung don ketilang ke Ukraine.
Kumban chupen kan mau bahaka fu atrik ulber arajar pusau kirunar la sendet kuli na phang yaki break bawan chang concert kebla penlong ha kroka city hall pat ha ketika jingja shispa sa pusau ngot ki break kilayam pat sanspa san phuwe ngot kila mensau la antat ba kumba shispa ngot ki break kilayam ha ke jingtua khando ke bajur ha ke shnong ko kalam kebedan ha enga province ha kri Papua New Guinea ka jingtua khando kla ja ha ka por bagi brio baro ke dang yo thia lingai ha ka step phanga jong ka sngi tho dim ka khando kla rong ye baro ko we kishnang ka menteri korbari jong Germany ka ana lena berbok kla kintu bagi no kino kiri kim dei ban sha liang halo ka jingja ka baja menta ha Middle East ka kintu ba om dei ban yasha shaka Israel lane shaka Hamas namarba kanang pinsni shu shu pen ban Kalapin pau ka jing sngokya lo ka jinglong jingman menta Gaza Strip naman ka jingya biteng ka jingya brio but kalong ba omde ban khen like bayap ki de ki Muslim ki Jew ne ki Kristan hinde ki bayap ki de ki brio Katnat yadari jong Taiwan kalakam ki dan sap khandai tli ki lingsun jong China ki bawan her haupur usam jong Taiwan kalakam ru bikidan ka khandai tli ki jahat thama jong China ki bawan ya tawer ha ki duriau jong Taiwan ki shipai sun jong Taiwan kala pelat pajba ki dur bagi video bagi la yo banding dur ya ki jingwan kentur ki shipai duriau jong China ka China kala le kumni hadin laisni ba Obama smile president thamai ka Taiwan ulai chingte u president ke Czech Republic u Peter Pavel ulamen saw namarba u bakla hak pornya thok thok lapin kiri u marma Military University Hospital Prague ka office of president kamshim la batai benya kumnu president ubakla hendai la shupin tikna bala pinkit yu hospital bad ka jing bakla jung kam dei khasurok ba la pintip ru ba ka jimen saw kam dei ka bajur than e u Pavel ubladan menta ndrup arsnam udei ubaju sotanat banya thok thok ki shipai sun jang ki Iran gla penmi eka kai phot paning kong e jong ka jing tokit benya halo ka jing Pyrthei ka helicopter bashong president Ibrahim Raisi ka kin hun toke jong giru shampang bakin thom yaki break bedan jing te bha shaphang helicopter dalap ba shimini chiteng shwa ba helicopter kan hab u pilot ula pintip shiki aru ki pilot ki ba nya yaki helicopter ki bele yawan lang nang ta galap ba kamdan ke aka ban subas new bat ka daw jong ke jing Pyrthei ka de hadin ba ka hab hamadan kilap ru ba jing slam jong kin hun yara ban le chaka jaka ba ja ka jing ja ka de namar ke jing penthut palat ka meneng Mentah kedang am se kuai pat ka kai phot ka Israel la khot hajir ya ki ambassador jong Spain Ireland but Norway but kalapin I haki ya ki video ha ka por ba ka Hamas ka hiar thama kensan ya ki Israel ha ka nyotre urisau ara jar pulai kidan ki video ki ba ki haban ka no namar ka jingishir khai ka long shaba palan ka Israel la khot sngo bharu ikila pathai Khubor bikirwan pet ya ka video ka bagi shipai Israel klia kurup ne ki shipai Hamas ki baring dor ha ka por bikile ya ka teka kampentrium kani ki jingla ka Israel ka de namar ba kini ki light likiri ki kersha ne ka Palestine bar kila rai ban I thono ay Palestine kom kari light loin Henry ki Israel kalau ang ba kani ka rai jong ki kalong kuma ki aimin sim shu shu ka Hamas bakan le ki kampentrium ka Russia klamaha me ka United States bakam day ban pinshit bandang aiding ya ka thma da ba pha tiar thma shu shu ya ka Ukraine ka Russia kalap ba ka Ukraine ka hiar thma hapo pur usam jongka da ka pindan kam dikitiar thma bela pha da ka US klamaha berada ka US kadang yai biteng ban pha tiar thma ya ka Ukraine kan poi shak ba khamshir khei shu shu Kumbasia ja laispa kandai phongot AA kla phetwer na Myanmar bat kirung hapo India lingba ka Mizoram Khambur nagi pet wer ki day na chin but kini ki pet shagishnong hakhapot ka Mizoram but Myanmar kumsha Changphai Saitwal Siaha but Lunglei district kada ko jing pet wer ki nong Myanmar shi Mizoram kada hadin baka jur palat ka jing yakan at hapring shipai jong ka Myanmar but ka Sengchin National Army Habaken nadu basdang ka jing yakan at ha Myanmar haub nai rampang mentau snam hadu menta kladan hadu lai phundu hajar ngut ki pet wer ki bela poi shi Mizoram Latap dan buram ya ka met jong president ke Iran u Ibrahim Raisi ha ka janme jong ka sni palai ha ka shnong ka ba usa kebedan hanong ba Mashhad Latap yu president Hassan na ka jing tap jong ki prangut ki nong yalam yam ha ka jaka bakentang ki Shia Muslim Kidan kumbalai million ngut ki patba ki belawan banlek buram khadu yu president
Ya kemet jong Menteri Korbari Par Hussein Amir Abdullahian latep hanong ba teran. Kita kilo ki khubor hakimat kimat khublei.